дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони гӯштини миллӣ. Тантанаи рақобатҳои беҳтарини паҳлавонон дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ воқеан мавриди таваҷҷӯҳи мухлисон буд. фазои идона, ҷоизаҳои арзанда, албатта ғолибонро интизор аст ки гузориши мо ҳам аз нерӯсанҷии паҳлавонон албатта идома хоҳад ёфт. таваҷҷӯҳ мекунем. муҳаммад Қувват гуфтем ки алон Қувватов, Муҳаммад Солеҳ, Муҳаммад Ризо. ҳоло ҳам таваҷҷӯҳи Ханҷар барои натиҷаи дилхоҳ бештар аст. умедвор аст ки дар идомаи мубориза албатта баробариро ба вуҷуд меоварад, аммо натавонист. муҳаммад Солеҳ дар ин дидор хуб ҳунарнамоӣ кард ва дар вохӯрии ниманиҳоӣ ғалаба ба даст овард ва муҳаммад Ризо ва муҳаммад Солеҳ Қувватовҳо дар вохӯрии ниманиҳоӣ вазни 60 кило дар гӯштини ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ҳам ғалаба карданд ва ду бародар боз дар дидори охирин дар марҳилаи ниҳоӣ бо ҳам нерӯ месанҷанд. рақобати аввалини вазни то 90 кило оғоз гардид. таваҷҷӯҳ мекунем ки Носир Абдуллоев ва Исмоилов Музаффар ҳоло боз ҳам имконияти хубтар доранд. огоҳӣ ба Исмоил дода шуд, варзишгаре ки пироҳани кабуд дорад. чун дар мавриди хеле ҳам мусоид имконияти хуб паҳлӯ ҳаст, паҳлӯ ҳам натиҷаи беҳтар аст. имконият барои боз ҳам варзишгаре ки хеле хуб ҳунарашро нишон дод. ин рақобатҳои аввал аст ки акнун чун шурӯъ шуд. инҷо хеле бародаро, вақте ки хуб мушоҳида мекунем. исмоил инҷо таваҷҷӯҳаш барои истифодаи ҳалоки дохила аст, аммо таҷрибааш он қадар хуб ҳам нест. аз ин нуқтаи назар эътимоди худи мураббӣ ҳам барои як тавсия хубтар буд, аммо Исмоил дар идомаи мубориза боз ҳам ноком шуд. таваҷҷӯҳ мешавад ки умедвориҳои бештари худи Носир Абдуллоев барои марҳилаи баъдӣ аст. қомати баланд ва имкониятҳои хуби ҳарду паҳлавон ҳам то андозае кофист ҷиҳати истифодаи усулҳо, аммо камтаҷрибагии варзишгарон инҷо ҳам боз бар ало ба назар мерасад. яъне имрӯз ҳам ҳарчанд мо агар таваҷҷӯҳ кунем ба истеъдоди инҳо, инҷо ҳам таҷрибаи ками Исмоил инҷо мавриди назар буд ки аз ҷониби доварон он қадар табдил сурат нагирифт ва Носир Абдуллоев бале дар ин рақобат дар дидори аввали вазни то 90 кило ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи навбатӣ роҳ хат гирифт. ба марҳилаи баъдӣ боз ҳам паҳлавонони дигар меоянд, паҳлавонони албатта ғолиб, аммо то ин муддат боз варзишгарони хеле ҳам бо таҷриба, ҳам ҷавон андари майдон мешаванд ва ҳоло ана ҳамин ола мафрӯз Абдурахмонов варзишгаре ки боз ҳам дар оянда дурахшонии ҳунараш албатта аз истисно дур нест. با در گلیم نمر یک با لباسهای سفید حریفی او محمد قل محمد قلوف این حریفی اولا مفروض است در مبارزه اولی وزنی تا 90 کیلو. در 3 کیلو در 3 گلیم هم رقابت پهلوانان البته به تدریج جریان دارد. در وزن تا 60 کیلو
аллакай нафарони иштирокчии марҳилаи ниҳоӣ муайян шуданд. ғулом афрӯз албатта қоматаш баланд аст, имкониятҳояш ҳам хеле хуб аст, чунки дар идомаи мубориза мо мебинем ки имрӯз ҳам албатта бо ҷавонони дигар кашф шуданд. дар бораи маҳмадқулов албатта маълумот надорем. паҳлавонони дигар ноҳияҳои хатлон инҷо ҳам ҳаст, ноҳияи хусрав, дӯстӣ, ҷайҳун, абдураҳмони ҷомӣ, паҳлавонон аз ноҳияи ёвон ва дар маҷмӯъ аз минтақаи хатлон хеле зиёданд. аз ин лиҳоз ҳар яки онҳоро дар бораашон маълумоти муфассал ҳам нест, аммо наврӯзи имрӯзаи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ барои ин паҳлавонон як имконияти хубтар шуд. огоҳӣ мегирад маҳмадқул огоҳӣ мегирад ва акнун дар ҷараёни мубориза дубора метавонад ки боз масъулияти зиёдтар эҳсос кунад ва хатогиашро ислоҳ намояд. ғулом афрӯз дар куштини бонуфузи шаҳри душанбе ноком шуд. ин тантана ҳам воқеан тантанаи таърихии куштини миллӣ таи 10 соли охир буд ки бисёр чеҳраҳои саршинос ба майдон омаданд ва дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ имрӯз ҳам аллакай ин анъана ҷараён дорад. агар мо таваҷҷӯҳ кунем, воқеан ҳам имрӯз аз як давр ба даври дигар ва боз ҳам ба марҳилаҳои дигари нирӯсанҷиҳо эътибор диҳем. воқеан ҳам дар минтақаҳои тоҷикистон ин анъанаи суннатӣ боз ҳам эҳё мегардад, боз ҳам амалӣ мешавад. бисёр хуб аст, бисёр як фазои зебо, варзишгоҳ пуропури мухлис аст ва ин ҳам як талқини куштини миллӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ хоҳад буд. дар дигар ноҳияҳо ҳам ҳамин анъана боз ҳам амалӣ гардад, ба нафъи кор хоҳад буд ки мо барои дарёфти ҳамон чеҳраҳои арзанда дар намудҳои куштин метавонем ки боз заминаи созгорро ба вуҷуд оварем ва масъулин ва он афроде ки ба ҳамин самт таваҷҷӯҳи бештар доранд. ғулом афрӯз дар муқобили маҳмадқул ки он қадар таҷриба надорад, ҳунарашро он қадар табъи дил ҳам нишон надода истодааст. ҳоло ки ғулом афрӯз аз мактаби бо таҷриба ва ғании маҳорати олии варзиш бархурдор аст ва дар ин майдон бояд ки комилан ҳунараш фарқкунанда бошад. давлатов хомӯш куҷоди бародари мо ҳоли давлатов хомӯш яке аз паҳлавонои шинохта аз шаҳри душанбе бародари мо ҳофизҷон 3 дақиқа ҳам бидуни муваффақияти ҳар ду паҳлавон пушти сар мешавад, аммо маҳмадқул як огоҳӣ дорад. дар сурати хотима ёфтани ин дидор бидуни имтиёз ҳамон иштибоҳ ҳам метавонад ғулом афрӯзро даст боло гардонад, чунки ҳарифаш маҳмадқулов ба таҷрибаи камаш нигоҳ накарда дар муқовимати ғулом афрӯз хеле хуб истодагарӣ кард. чеҳраҳои дигар ба майдон мебароянд, варзишгарони албатта боз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва низоми дуруст ҳам имрӯз барои рафти мусобиқот хеле ҳам замина мегузорад. албатта мо ба ин боварӣ дорем. вале аз ҷониби хисрав шоев ягон ишорае нест. анакнун ҳамон як огоҳӣ ғулом
олам афрӯзу дастаҷамъона доварон ҳаминро боз тасдиқ мекунанд. Бале, ва Абдурахмонов Давлатов Хомуш куҷо шуди? Додашуд Давлатов Хомуш ко тез биё. Шери нари майдон бародари мо Ҳофизҷона. дӯстони азиз, боз ҳам ба рақобатҳои вазни то 90 кило таваҷҷӯҳ мекунем ва имрӯз мушоҳида мегардад ки албатта чеҳраҳои шоён, паҳлавонони намуна дар ин майдон хеле зиёданд. Маҳмадулло Лоиқов камарбанди сиёҳ дорад ва Исроил Раҳимов аз ноҳияи Хӯросон бо камарбанди дигар, яъне ҳарифи қоматбаланде ки ҳоло бисёр ҳам як ҷуръати оғози нерӯсанҷиро ҳам мехоҳад нишон диҳад. Маҳмадулло бо Балаҷон Беков дар майдони мусобиқоти шаҳри Душанбе дар тантанаи рӯзи аввали наврӯзи байналмилалии хуб ҳунарнамоӣ кард ва ҳоло ҳарду ҳам он қадар фаъол нестанд. Маҳмадулло дар якчанд мусобиқоти байналмилалӣ ҳам ширкат варзида буд. Дар овони албатта наврасияш 19 сол дорад. Алон бисёр ҳам тамринҳоро дар Федератсияи Россия анҷом дод таҳти роҳбарии албатта Юрийбек Лоиқов, Ҷониббек, Маҳмадсафо Лоиқовҳо солиёни тӯлонӣ ҳам як мактаби қавиро пушти сар кард ва Исроил бошад Раҳимов ин чеҳра агар гӯем нав ҳам кашф шуд иштибоҳ нест. Огоҳӣ ба Маҳмадулло Абдуллоев дода шуд. Маҳмадулло Лоиқов маъзарат ва Исроил таҳти роҳбарии Ризқиддин Раҷабов тамрин мекунад. ҳарду паҳлавон қувву озмоии ҷолиб ҳам надоранд, аммо Маҳмадулло гӯштин нагирифта истодааст. аз боло доштан бисёр ҳам мусоид аст, мувофиқ аст барои амалӣ кардани чанд усул дар гӯштини миллӣ. Хисрав Шоев ишора мекунад ки суратафзоӣ андаке боз ҳам бо ҷуръатона бояд ки паҳлавонон қувва санҷанд. Рафти мубориза он қадар хуб нест. Маҳмадулло боз ҳам бояд бо қомати рост гӯштин гирад. қувваи қавӣ ва омодагии Исроил дар ин майдон андаке хуб ба назар мерасад. Аммо танбеҳ гирифт Маҳмадулло бо сабаби андаки гӯштин нагирифтанаш ва кашол додани вақт. Барои ӯ лозим аст ки имтиёзи бадан гирад, чунки ин лаҳзаҳо дарёфти комёбӣ барояш мушкилтар шуд. огоҳӣ ва баъдан танбеҳ ҳам дорад. се дақиқа ҳарду гӯштин гирифтанд. Маҳмадулло камарбандро хубтар дошт. метавонад бисёр ҳам имконияти хуб буд. огоҳӣ ба Исроил дода шуд, чунки инҷо ҳам дастро фишор овард. ба камарбанд чун фишор кард сутун дар гӯштини миллӣ албатта бо даст ишорае ки чунин ҳаст албатта ғайри қоида аст. Маҳмадулло гӯштин намегирад. бисёр ҳам
این حالت رو هم داور پیخست میکنه. پای چپش رو سیب دیده بود در گوشتینی ملی شهر دوشنبه هم همین حالت رخ داده بود. محمدالله باید از بالا هرچی خوب بیشتر دارد انا همین ترتیب یا کمربند حریف رو بعداً اون اصول اون مطلبی که البته در دل دارد میتواند عملیش سازد. اسرائیل باشد از اون جهت آمادگی همه جانبه جسمانی خیلی خوب است. خوبش نرسید برای خاتمه این عمل. باز هم مبارزه ادامه می‌یابد. خسرو شایف وقت رو غنیمت دارد. بعداً هم صورت افزایی مبارزه رو در این میدان نشان دهد. محمدالله هم نمیتواند. باز هم اسرائیل یک اصول سری کتف رو خوب مقصدناک انجام دادن نتانست. دقیقه آخرین مبارزه هر دو پهلوان در وزن 90 کیلو است. بسیار هم امکانیتی خوب رو محمدالله از دست داد و بعداً امتیاز رو هم از دست داد. بعداً به اسرائیل داده شد و اسرائیل رحیموف اکنون پیصف شد. آخرین لحظه های مبارزه اکنون محمدالله برایش هم نتیجه دلخواهی این مسابقات در گمان است، چون که وقت خیلی کم باقی ماند. خوب آغاز کرد کمربند رو و باز هم سری آسینه و حتی اورنجی راست حریف را هم که به مقصد موافق بود خوب داشت، اما کامیاب نشد. آن عمل را تا به آخر بردن نتوانست. وقت همینجا ستون ماندن اسرائیل البته غیر قاعده است. تنبیه میگیرد. آگاهی داشت اکنون تنبیه گرفت. از حسابی مجازات آگاهی ها اکنون هر دو برابر شدند، اما اسرائیل اینجا بدن امتیاز دارد. رقابت به نفع اسرائیل انجام یافته ایستاده است. اگر محمدالله در این جریان یک بدن گیرد محمدالله غالب می شود، چون که بدنی آخر حرکت آخرین اینجا به نظر گرفته خواهد شد. در گوشتین ملی همین طور است. توجهی البته مخلصان، توجهی همه پهلوانان هم برای شرکت در مرحله بعدی همین طور وقت انجام یافت. اسرائیل با یک بدن در این مرحله غلبه به دست آورد. اسرائیل ناحیه آزادان خراسان برادر ما در وزن 70 کیلوگرم بازارов قربان آیوف پرویز در وزن 70 کیلوگرم تست بندی. دوستان عزیز، هواداران و راقبان گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری ناحیه عبدالرحمن جامی است. اکنون جفته که میبراید پیراهن سفید دارد فریدون پهلوان یامانی است و بر مقابل او پهلوان نامدار حصار شهرک اصرار را معرفی میکند. حق نظر نظرов پهلوانی که جایزه دار این گوشتنی جمهوریوی گوشتنی ملی. حالا حق نظر را ببینید. اکنون اوه پهلو بدن برای حق نظر نظرов اکنون حالا حق نظر نظرov بر مقابل رقیبش دستو گریبان است. اوه حق نظر دست رو از دست داد و برای دست دادن از امکانیت را از دست دادن ممکن است. حالا ببینید اکنون پهلوانان با هم آواز شدن. حق نظر دستی رقیب را خوب داشته است و برای هجوم کردن آماده است. حالا یک نوبت دیگر اما رقیب فرهاد
پهلوان یوانی از اون میگرسد. این گرفتن به معنای کم فعالی است. اوه حالا پهلوان یوانی کمربندی سفید حق نظر باشد با کمربندی کبود گوشتین میگیرد. هر دو پیراهنای کبود ببر کردند. هر آن کس که به گوشتی نبرد آورد سری مهتر زیر گرد آورد. حالا حق نظر پهلوان شهریار بر مقابلش رقیبش هنر خوب نشان میدهد. ببینید فریدون حالا دور میگیرد خود را. حق نظر نزدیک میشود. این پهلوانی شهر یوان در ناحیه یوان پهلوانی ناحیه یوان خود را کنار میگیرد دویما. اما پهلوان شهریار دویما در هجوم است. حق نظر این پهلوانی که از همین گوشتین میلی بر آمده است. نوبت دیگر حق نظر حلال است. حق نظر رقیب را به تخته پشت افتاد. آفرین بسیار حمالت جالب و در گوشتن جداین اوچی ماتو میگویند رقیب را به تخته پشت افتاند. اکنون دوستانی عزیز حالا پهلوان ناحیه کنگورت یکی از پهلوانان خیلی هم خوب قربان بازاروف گوشتین میگیرد. این پهلوان پیراهن کبود بر کرده است و کمربند سفید و ببینید یک پهلو رقیب را میافتوند و نوبت دیگر برای هجوم کردن. یادرس میشیم که دوستانی عزیز پهلوانان کنگورت در تالار ورزشی کانگور مشق میکنن. یک نوبت دیگر حلال. همین طریق قربان بازاروف دوستانی عزیز در وزن 70 کیلو توانست که در دور اول به مشکلی رقیب را شکست دهد و با دور مین بعده راه یابد. اکنون دوستانی عزیز حالا نبرد پهلوانان همچنین در این دو تحتمی دیگر ادامه دارد. اما پیروزی قربان بازاروف را دیدیم. پهلوانی که کلوب ورزشی کانگورد رو معرفی میکرد به مشکلی رقیب را شکست داد و با دور مین بعده راه یافت. اینجا پهلوانان رفته اکنون چهره های نو به میدان میبرایند. پهلوانان شناخته من جمله کامران کارلیکوف را دعوت کردند و دیگر پهلوانان شناخته در اینجا قرار دارند. همچنین در وزن جمعی 90 کیلو برای به دست آوردن جایزه پهلوانان مبارزه میبرند. یعنی پهلوانان نامدار در اینجا شرکت دارند. رفته پهلوانان نامدار میبرایند. من جمله در اینجا سید جلال سیدوف هم است، شاروخ امیرخانوف است، پهلوانان سید جمال علی مردانوف است. از پهلوانان شناخته همچنین بانوانی بسیار هم خوب قلندر و شاهد قلندر است. یک بانوی که حالا باید برای شاهد قلندر و مولود است. یک بانوی دیگر پهلوانی که طلب کرده ایستان تا اینکه با شاهد قلندر و مبارزه برد با مولوده اصلا در رشته بوکس هنرنمایی میکرد.
ва баъдан ҳоло акнун гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингириро пеша гирифтааст ва шояд ҳунараш бо шоҳида қаландаро ҳам шоиста бошад. Мо ҳанӯз мунтазир мешавем то паҳлавонони шинохта бароянд ва ҳунари асли худро дар намуди гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ нишонд. Яъне ҳоло дар ин ҷо бо афзалияти бештар паҳлавони пироҳани кабу дошта пирӯзиро ба даст овард. Раҳимов Раимов ба давраҳои минбаъда роҳ гирифт. Акнун бубинед ман ана Комрон Карликов дар вазни 90 кило паҳлавони номдори ноҳияи Ёвон Комрон Карликов пироҳани сафед ба бар гардааст ва камарбанди сиёҳ дар ноҳияи Ёвон низ гӯштин хеле ҳам рушд кардааст. мин ҷумла паҳлавонони номдори ноҳияи Ёвон дар мусобиқаҳои мухталиф ҷоизадор ва ғолиби мусобиқа буд. Комрон низ яке аз сулолаи паҳлавонони Карликово аст, бо муқобили Файзов мубориза мебарад. дар ноҳияи он низ иншоотҳои бузурги варзишӣ мин ҷумла толорҳои гӯштин фаъолият доранд. аз ҷумла яке аз соҳибкорони банангу номуси ин ноҳия Баҳриддин аст ки дар бунёд ва рушди гӯштини миллӣ саҳмгузор аст. яъне паҳлавонон ҳама паҳлавонони номӣ ҳастанд ва боварӣ комил аст ки мин ҷумла чунин ба мисли ҷурахонов Баҳриддин низ чунин мардоне ки барои рушду равнақи гӯштини миллӣ дар дигар гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор ҳастанд. яъне сарчашмаи тамоми гӯштинҳо ҳамин гӯштини миллии тоҷикӣ аст. самбо гӯштини ҷудо аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад. Комрон Карликов низ яке аз паҳлавонони ноҳияи Ёвон аст ки сулолаи онҳо дар мусобиқаҳои мухталиф гӯштин гирифтанд ва нангу номуси ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳимоя кард. Комрон ҳоло бубинед як баданро соҳиб мешавад ва рақиб Файзовро ба паҳлу ба бадан меафтонад. ин ҷо як имконияти хубро ба даст меорад. ва акнун Комрон Карликов дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ низ дирӯз баромад карда буд. дар он ҷо ҳунари худро нишон дод ва ин паҳлавон бисёр ҳам усули сари селҷӣ усули маъмули искандариро ба кор мебарад. ин паҳлавон қаду қомат ҳам баланд аст ва имконияти зебо дорад ки дар вазни 90 кило мубориза барад. ҳаводорон ва роғибони гӯштини миллӣ имрӯз ин ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аст ки боду ҳавои хеле ҳам муносиб бубинед Карликовро барои баргузории мусобиқоти кушоди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хеле хуб аст. имрӯз анамин мусобиқот низ дар доираи қоидаҳои гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ ҷараён мегирад. яъне имрӯз талабот чунин аст ки бояд ҳар як гӯштин тибқи қоидаҳои худ амалӣ гардад ва вақт ҳам кашол намеёбад. ҳамчунин паҳлавонон низ зуд иваз мегарданд ва паҳлавонони шинохта ба қисматҳои финалӣ мераванд. имрӯз дар вазни ҷамъи 90 кило аз ҷониби кумитаи тадорукоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ барои ғолибон шод ҷоиза низ пешбарӣ шудааст ки мо боварӣ комил дорем ки паҳлавонони шинохта барои ба даст овардани шод ҷоиза муборизаи хуб мебаранд. ҳоло Комрон Карликов дасти чап барои пайдо кардан бубинед ҳоло остини рақибро ҳам доштааст. барои Комрон Карликовро Файз баръакси ҳол Комрон самти дигарро пеша гирифт ва муборизаи ин ду паҳлавон идома дорад. муборизаи дигар аваз ҳоло ба самти Комрон Карликов бо як бадан пешсаф мебошад ин паҳлавони ноҳияи Ёвон. ҳарчанд рақиб ҳуҷум мекунад. бубинед ҳоло акнун Файзов аммо Комрон Карликов ҳам барои баръакси усулҳои рақиб баъзан усулро ба кор мебарад ва муборизаро мехоҳад шадидтар ва зеботар намояд.
غالبیت به فضلالدین بلجوانی داده شد. کامران کارلیکوف نوبت دیگر رقیب را از مرکز میدان برآوردنی است. اول دست را رها میکند. دست رها کردن امکانیت رها کردن است. به این خاطر کامران کارلیکوف باید این را نیز درک کند. حالا دوباره داور مرکز گوشتین گیرید صدا بلند کرد. کامران کامران کارلیکوف رقیب را به سمت قفا پرتافتن کوشش کرد. هرچند این کار را به آسانی از او دست نبرآمد، اما کوشش های خوب انجام میدهد این پهلوان پیراهن سفید پوشیده ناحیه یاوان. همچنین بجز از پهلوانان ناحیه یاوان در اینجا حمزه علی رحیموف، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان اوید به ورزش، همچنین با سخنان شکرین مخلصان را هم شاد میگرداند. حالا کامران کارلیکوف یک بدن کارلیکوف کامران ناحیه آوازداری یاوان خوش به حالت کارلیکوف. بله کامران کارلیکوف اکنون با یک بدن پیروز شد و به قسمت میمبده راه یافت. امام علی اسماعیل آیت‌الله منطقه رشت، شکورف خانیم ناحیه عبدالرحمانی جامی. اکنون دوستانی عزیز حالا در اینجا جفتی نوبتی میبرویند. غلام افروز پهلوان پیراهن سفید پوشیده است، برادر یکی از پهلوانان شناخته جمهوری تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمانوف است. وزن 70 کیلوگرم داره. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده دیروز در مسابقه جمهوری گشتنی ملی هم گشتین گرفت. برای به دست آوردن عبدالرحمانوف میدان برنجی تلاش ورزیده. ناحیه آوازداری فرخار. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده ناحیه فرخار را معرفی میکند در مسابقه جمهوری. آوا محمد عبدالرحمانوف برادر این پهلوان در مسابقه های گشتنی ملی هم هنر خود را نشان میداد. امروز پهلوان دیدار 90 کیلوگرم تیاری بیند. 90 کیلوگرم آمادگی. Хишик Bayar Mongolia Gospi Хишик Bayar Mongolia Dodarbekov Khayom Tojikiston Mongolia Tojikiston Prigotовиться Хишик Bayar Добро пожаловать в Гуштини Милли Ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ вот сардовар Акай Сарахон Приготовиться 70% тебе шанс. غلام افروز با مهمانان خوش آمدید. نوری رضا تاجی سر دست و چنگال برادران عزیز بر زدند. خوش به حال کلی مردمی بننگ ناموسی وحدت. یکی از برادران ما جمشید جان قرایف در سرحدوانی تاجیکستان سرحدوان است. نگمت زاده پهلوان پیراهن کباب پوشیده است. جمشید جان حاضر چند نوبت این پهلوان نه پول اینجا فقط آرامونه گشتی گیرید. غلام افروز عبدالرحمانوف بسیار آرام است. اصلا برادر او پهلوان آرام است. در گشتین ها بسیار آرامانه گشتین میگیرند این پهلوان. برای جمشید جانی قرایف ای وحدت یک تمایسترا. شامل جمشید جان برادر ما قرایف از وحدت به میدان دعوت کرده می شود. وزن تا 80 کیلوگرم. اسماعیل آیت‌الله منطقه رشت، شکورف قائم ناحیه عبدالرحمانی جامی. Внимание, весовая категория до 90 килограммов. Представитель Республики Монголии Хишик Баяр и представитель Республики Таджикистан
Xayom Dodarbekov. حالا اکنون Внимание! اولین پهلوان مغول میبراید. Информации. پهلوان مغول Помнит вам, что پیراهن очень и очень внимательным, чтобы پیراهن эта سفید встреча была слита на خشک очень بایر высоком پهلوان مغولستان уровне. است. او رقیبی او باشد خیام دودربکوف پهلوان جمهوری تاجیکستان و میبراید. گفتی تا لحظه که پهلوان مغول با میدان میبراید غلام افروز عبدالرحمانوف با رقیبش مبارزه را ادامه دارد، هرچند میان دو پهلوان یگان بگیرد وزنی 80 کیلوگرم. نویگری نمیبینیم هر دو رسول پهلوان. مختار نوحیه تیمورملک، صدیرов حسن ولایت مختار کوهستان بدخشان. اشورов умарали وزن 70 کیلوگرم برو. مبارزه دور و دراز اما یگان نتیجه رو ما نمیبینیم. شاید وقت هم میان این دو پهلوان به سامان رسد و افضلیت پهلوان رو ببینیم و کی در اینجا پیش صف است، یا برای غلام افروز یا رقیب یا با گذارند تا اینکه جفتی نوبتی اکنون اولین پهلوان خارج از کشور است، انکترش پهلوان مغول خشک بایر در مقابل خیام دودربکوف چیکار رو انجام داده میتوانست باشد. حالا ما منتظر هستیم. عمرعلی با میدان برو، وزن 70 کیلوگرم. وقت به انجام میرسد. حالا اکنون با افضلیت خالها غالب را خشک بایر منگولیا دیلناشی گوستی ادین. اکنون دوستانی عزیز پهلوان مغولستان خشک بایر این پیراهن سفید به بر کرده است. پهلوان تاجیک خیام دودربکوف پیراهن کبود به بر کرده است. نبرد را داور مرکز گیر صدام خشک بایر خیام پهلوانان مغول در گشتی خیلی فعال هستند. اگر رفت همون پهلوانان مشهور مغولستان باشد پس خلط سفید ازار روزه سفید نبرد خوب رو خواهیم دید میان پهلوان تاجیک و ازار مغول. روزه کبود کمربند سیاه عبدالرحمن جامی پهلوان میزبان. خشک بایر برای دستو کمربندی خیام دستی افته است و ببینید حالا خیام را از مرکز میدان حتی دور هم میکند این پهلوان مغول و گشته یا برگشته در هجوم است. دست و چنگال بسیار هم پر قوت است. اصلا پهلوانان مغول در گشتن جدا هم در گشتن ملی هم اگر باری اول شاید در گشتن ملی تاجیکی گشتن گیرند اما آنها دارای گشتن خود ملی خود میباشند. از این خاطر آنها تکیه به گشتن ملی اشون کرده بیشتر در گشتن جدا خوب میدرخشند. رسول سید مختار کمربند سفیدم. رسول نوبت دیگر خیام دودربکوف این پهلوانی نام کسی که یکم خونده نشود خود را کنار بگیرد. لباس سفید و میدان بروید. برادران همین 10 بار اعلام کردیم که وقتی نام یکم خوانده می شود یا کمربند سفید یا خلط سفید کشیک بایر حالا در اطراف میدان خیام را دنبالگیر است و خیام باشد فاصله را دور میگیرد. معنای آن را دارد که کمی از رقیب می‌هراسد. هرچند کشیک بایر را قدر رقیب نایسابیدند اما چون میبینیم کشیک به مثل پهلوان تجربه دار مبارزه میبرد. این پهلوان مغول که پیراهن سفید کمربند سیاه بابر کرده است حالا از اول فعال بود. داور مرکز فعالی خشک را به نظر گرفت و اولین آگاهی را برای خیام دودربک پهلوان میزبان نشان دادند. خشک دوباره در گلیم دویم یکی از پهلوانان شناخته جمهوری چمپیون تاجیکستان
Said Muxtor moyai ovozadori Wase. Qishik Gushtin girdi. Qayom ham az dur kami harakat Tayori dorad. binad. Dar vazn 90 kilogramm Haydar Vahob G'afurov Firov vazn 90 این kilogramm. پهلوان مغول چند نوبت دیگر برای هجوم کردن آماده است، اما خیام باشد کم فعال است، چون نوبت اول برای شیشتن او سر کتف کردن پهلوان مغول. اگر تاریخ گوشتنی جدای مغولستان را صحیفه گردان کنیم، پس قهرمان های المپی از جمهوری مغولستان در نمود گوشتنی جدا وزن های سنگین وزن هستند. همین گوشتنی رسمی هم باشه یکی نوروزی ای. Kishik Bayar. حالا هجوم میکند پیوسته. اوه حلال خشیک بایر پهلوان مغولستان خیام دو در بگو پهلوان میزبان رو شکست داد او با قسمتی منبعد راه یافت. پهلوان مغول بله پهلوان مغول اکنون غالب برآمد. او خیام شکست خود پهلوانی میزبان. حالا دوستان عزیز وزن 90 کیلو رو معرفی میکنند. یکی از پهلوانان جوان امام رضا عباسزاروف پیراهن کبود ببر کرده است. او عالم جان بیگزاروف رقیبی است. این پهلوان شناخته کانی اوه میبراید حالا رقیبش هم او در حالت دیر ماندن باید داور مرکز هم البته حلنامه خود را برارد. او برای عالم جان البته اولاکن نو وارد می شود باید آگاهی دهد، آگاهی را می بیند. امام رضا بازاروف برنده مدال طلایی مسابقات همین عبدالرحمن جامی سالی گذشته محسوب می شود. در نمود گوشتنی جدا میان نورسان در وزن 90 کیلو هنرنمایی میکرد. جایزه دار جام آسیا در نمود گوشتنی جدا است و اشتراکی مسابقه های بین المللی از کانی گرگ پهلوانی که ببینید قد بلند و یک اصول معروف خود را به کار میبرد در گوشتنی جدا اوچیماتا اصول دوست داشته امام رضا بازاروف است و در گوشتنی ملی این را اصول اسکندری بسیار هم خوب به کار میبرد. این پهلوانی قد بلند کمربند سیاه سالهای اخیر اکنون باری اول است که سال 2020 میان کلان سالان در نمود گوشتنی جدا شرکت ورزید. حالا اکنون میبینیم اوه در اینجا عالم جان اکنون خواست که سر کتف کند امام رضا را، اما امام رضا بسیار هم آرامانه در مرکز میدان خوب قرار گرفته است. حالا اکنون این پهلوان با هجوم میگذرد. امام رضا رقیب باشد از مرکز میدان کمی دورتر است. عالم جان هم کمربند او گریبان امام رضا را داشته است. داور مرکز برای تکیه ماندن امام رضا را هم یک آگاهی میدهد. یک بر یک حالا اکنون قوه ها برابر هستند. مرتضی مربی است الان نزدیک میشود. نزدیک تاتمی. حالا ببینید اکنون یک اصول از جانب پهلوان عالم جان بود، اما برعکس اصولی و امام رضا هم حرکت کرد. حالا قوه ها برابر می باشند. اکنون دومین آگاهی را برای عالم جان بیگزاروف نشان دادند. از روی دوم آگاهی البته تنبیه می شود و این پهلوان کمربند کبود کم فعال می شود. دوباره این پهلوانان دست و چنگال ببر کردن امام رضا هم برای رقیب نمیگذارد تا اینکه از گریبان دریابد. هرچند کوشش این پهلوانی پیراهن کمر کبود برای جبران کردن از یک آگاهی است. امام رضا باشد برای کنار گرفتن کوشش دارد.
این پهلوان در کشتن جودو در مسابقه های مختلفی بین المللی شرکت می‌ورزد، من جمله در جمهوری ازبکستان جایزه دار جام آسیا است. در ترکیه در جام اروپا در کشتن جودو هم کشتن گرفته بود در وزن 90 کیلو. اوا هنرش شایسته بود. حالا اکنون در کشتن ملی از کشتن جودو فرقیت هست، مخصوصا میان پهلوانان سنگین وزن. دیروز که در مسابقه جمهوری بود در آنجا کشتن جودو بعضی نفرانی که در کشتن جودو و فرق از کشتن ملی هم میرسید به چشم. حالا علیم جان هر دو پهلوان فاصله را دور گرفتند. امام رضا باشد نزدیکتر برای آوردن رقیب کوشش دارد. علیم جان هم از این خطر دارد. او هم بعضا حالت ها میل به کمربندی هم دارد. کشتن کمربندی که نزدیک آمدن و برداشتن رقیب هوا دادن است. اوه انمون عملی که ما ابراز کردیم حالا برای این پهلوانان هم. علیم جان حالا برای امام رضا دست نمیدهد. اول داور مرکز گیرد هر لحظه میگوید، اما اوه پهلوانان خیلی خوب بالا داشتند. حالا برعکس اصولی علیم جان امام رضا هم کوشش میکند. او علیم جان هم میل با انجام دادنی روشی دوست داشته محسوب میشه. وقت شاید به انجام رسیده باشد. حالا با یک آگاهی در اینجا پهلوان پیراهن کبود و کمربند سیاه داشته امام رضا با قسمت های منبعده راه با دوره های منبعده راه یافتند. اکنون هرچند تکنیکای بلندی گشتی نشان داده نشد، اما از روی فعالیت هر دو هم پهلوان کوشش کردن. یک آگاهی داشت علیم جان و همین طریق امام رضا بازارف پیروز شد. رقابت پهلوانان اکنون باز در وزن 90 کیلو در سبقت‌های انفرادی زیرگروه A و B ادامه می‌یابد. قهار نوروف با خلعت سفید است و شرف خولمرودو با لباس‌های ورزشی کبود. پهلوانان در ادامه مبارزه البته بار دوم است که به میدان دعوت می‌شوند. قهار نوروف قامت بلند دارد، خلعت سفید داشته، یک کوششش هم خیلی هنرش را بهتر نشان داد، اما این ابتدای کار است و شاید شرف خولمرودوف هم در ادامه مبارزه با نتیجه دلخواه نایل گردد یا در مجموع توجه به حرکتی ثمرانه بیشتر داشته باشد. این مراتبه هم اکنون توجه میکنیم که باز شرف کمی فرصت رو صرف نظر کرد. قهار باز هم با جرأتانه کوشش میکند براستی بعداً بها گذاری شد با قهار. قهار هم بسیار مبارزه برد، اما اینجا چون مشاهده میکنیم که برای عمل کردن یک مطلب نهایی هر دو هم خیلی خوب آغاز مبارزه را، آغاز سبقت را هم با همان یک ملکه خیلی فوق‌العاده خودشان شروع میکنند، اما نهایت برای انجام هر یک عمل اندکی باز هم نگرانی ها به مشاهده میرسد. یعنی مسئولیت صورت افزایی باز هم در این لحظه ها باید دوچند باشد.
андаке шараф холмиро бошон қариб буд ба сар рафтанд. یکی از پهلوانان شناخته جمهوری سابق چمپیون تاجیکستان رقابتро дар идомаи ин мусобиқа агар боз ҳам қаҳор хуби бар роҳ монад حرمتی موجه برادرها و خاطر شهر میدان پهلوان جمهوری تاجیکستان در جهان گرفته میدان نقل نبی محمد خورکشوف شهر نری تاجیکستان همچون ایمان боз мубориза ҳам идома хоҳад ёфт. боз ҳам таваҷҷуҳи бештар ба идомаи ҳамин нирӯсанҷист ки بسیار هم امکانیتی خوب قهار پهلو بهاگذاری گردید. قهار کمی آسیب هم ندیده است و یک ترتیبی درست کمربندی идомаи мубориза боз ҳам таваҷҷӯҳ мешавад ба маҳорати қаҳор ва шараф дар гилими якум талош барои пирӯзии даври дуюм аст. паҳлавонон дар ин вазн аз минтақаҳои тоҷикистон хеле зиёданд ва махсусан аз худи минтақаи хатлон аз ноҳияи ҷайҳун, дӯстӣ, кушониён, шаҳри бохтар, абдураҳмони ҷомӣ, ёвон, шаҳри норак, шаҳри душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ. иштироки аксари паҳлавонон аз ҳамин минтақаҳое ки маърифӣ шуданд аз ҳамин ҷоанд. аз вилояти суғд танҳо як даста аст ва дар маҷмӯъ 4 паҳлавон ки онҳо низ аз ноҳияи мастчоҳи вилояти суғданд. барои маърифии онҳо албатта мо дар гилеми дигар чун имкон пайдо шуд бармегардем. аммо инҷо қаҳор вақтро андаке кашол медиҳад ба хотири он ки имтиёз дорад ва ҳамин тавр ҳам шуд. вақт анҷом ёфт. қаҳор норов ғолиби ин давр дониста шуд ва рақобатҳо дар се гилем ҷараён доранд. акнун мо ба гилеми сеюм мегузарем. мавлуда ва маҳмуд ҳоло дар гилеми сеюм рақобатро оғоз карданд. инҷо ҳам се нафар бонуе ки дар идомаи мубориза бисёр ҳам хуб дурак шиданд ва мавлуда дар ин давр ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард. бонуи муваффақи ноҳияи темур малик. ин бону бо варзиши бокс ҳам машғул буд ва беҳтарин партофро ҳам дар идомаи мубориза анҷом дода тавонист. носир абдуллоев як ғалаба дорад. паҳлавони камарбанди сафед. исроил раҳимов ҳам як комёбӣ дорад. маҳмадулло лоиқовро исроил раҳимов шикаст дод. ба ин даврро хат гирифт.
муборизаи паҳлавонон акнун дар даври дуюми вазни 90 кило сурат гирифта истодааст. маҳмадулло мирзоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи файзобод. боз ҳам ба маркази майдон меоянд ҳар ду паҳлавон. дар дақиқаи аввал ягон амал ҳаракати беҳтар манзур нашуд аз ҳар ду ҷониб. исроил бо фирдавс насимов ҳам дирӯз дар ноҳияи данғара ҳунарнамоияшон натиҷа набахшид. инҷо ҳам носир абдуллоев як кӯшиши дигарро хост, аммо ба матлабе ки ӯ мехост бояд ҳатман инҷо камарбандро қавӣ донаштанашро фаромӯш намекард ва дар идомаи мубориза панҷа фишорӣ, панҷа зеркунӣ, инҷо ки ангуштони якдигарро зерд мекунанд, инҷо ҳам ғайриқоида аст. ин корро носир абдуллоев ғайриқоида нишон дод, огоҳӣ гирифт. исроил ҷуръат мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба исроил раҳимов. куштингирии ҳар ду варзишгар он қадар таъби дил нест. носир ва исроил дар идомаи мубориза. агар мо ба он маҳорате ки мураббиён таваҷҷӯҳ доранд инҷо назар афканем, исроил бояд комилан ҳунараш фарқкунанда бошад. таҳти роҳбарии ризқиддин раҷабов тамрин мекунад исроил. паҳлавони камарбанди кабуд дошта носир абдуллоев дар идомаи мубориза ақибнишинӣ дорад. он қадар фаъол нест ба ростӣ, аммо довар барои дуруст кардани камарбанд бояд дар ҷараёни таннаффус эътибор медод, аммо чунин нашуд. исроил як ҳаракати дигарро ҳам хуб анҷом надода бошад, аммо фаъол будани худро нишон дод. дақиқаи дуюм ҳам паси сар шуд. исроил ҳоло бояд дучанд меҳнат кунад, чунки имконияти хубтар дорад аз ҷиҳати тамринҳои на мавсимӣ балки доимӣ ки ҳатто ба марҳилаи ҳатто ҳамон асосӣ ҳам роҳ ёбад дар вазни 90 кило. барои ин имконият дорад, чунки як таҷрибаи ғанӣ. ҳарифаш акнун огоҳӣ мегирад. баробар қуввоозмоӣ кардан бо фирдавс насимов. шаҳодати он аст ки исроил андаке боз ҳам нисбат ба солҳои қаблӣ аллакай ҳунараш авҷ гирифтааст. имрӯз ҳам метавонад дар баробари паҳлавонони муваффақи вазни 90 кило нирӯсанҷиро то ба марҳилаҳои асосӣ идома диҳад. як ҳаракати дигари исроил ҳам хеле беҳтар буд. бадан дуруст. воқеан ҳам як кӯшиши беҳтар кард. ҳоло ҷиддӣ гӯштӣ намегирад, медонад ки марҳилаҳои баъди ӯро дар пешанд. вагарна исроил ҳам метавонад ки дар майдони имрӯза, дар қуввоозмоии имрӯза ҳам хеле бо як ҷуръату ғайрат ва матонаташ боз ҳам истеъдоди худро хуб нишон диҳад. дақиқаи охирин ҳам хотима ёфт.
дар ин нерӯсанҷӣ исроил бо як бадан комёбиро ин варзишгар намояндаи ноҳияи хуросон ба даст овард ва ба марҳилаи сеюм роҳ хат гирифт. дӯстони азиз, акнун вазни 90 кило идома дорад. Улуғбек Раҳимов паҳлавонест ки пироҳани кабуд борад, ава камарбандаш сафед аст. Шерафкан Сардоров бошад, паҳлавони пироҳани кабуд дошта, ава камарбанди сиёҳ дорад. Ин паҳлавонон бо ҳам васл шудан. Ҳоло Шерафкан ба мисли шер чанг зад ба гиребони Улуғбек ва Улуғбек бошад каме аз маркази майдон дур мешавад. Ава дубора Мирзоев, Маҳмадалӣ довар онҳоро бо ҳам наздик мехонад. оҳо, ана акнун муборизаи паҳлавонон хуб мешавад. Комрон Карликовро бо Ақназар Назаров ҳам баъд аз ин ҷуфт даъват мекунанд. ҳоло Шерафкан бояд ба мисли шер мубориза барад, аммо Улуғбек бошад чанд навбатест ки аз даст ва чанголи рақиб худро канор мегирад. ино довар ба назар мегирад ва онҳоро бо ҳам боз дубора бо ишораи гирет гӯштин мегӯяд, аммо дар ҳолати такрор кардани ин амал шояд Улуғбек ба мағлубият равад, чунки майл ба гӯштин гирифта надорад. бо чунин шакл гӯштин гирифтан бар муқобили Шерафкан кораш мушкил аст. Шерафкан бошад, камарбанди сиёҳ дорад, паҳлавонест ки чанд навбат кӯшиш барои афтодани рақиб кардааст. бибинед, ин паҳлавони камарбанд сиёҳ боз дубора дар ҳуҷум аст. наздик меравад ба рақиб. ава чун лаҳзаҳои пештара рақибро аз маркази майдон берун мекунад. маънои оно дорад ки дар ин ҷо Шерафкан пеш саф аст. ҳоло ба ҳар ҳол довари марказ мехоҳад ки дар ин ҷо гӯштинро бубинад. на ба мисли пештара фақат таваққуфро. 90 кило паҳлавонон ба майдон ворид мешаванд. дӯстони азиз, ава рафта рафта акнун Улуғбек ҳамоно майл ба гӯштин гирифтан надорад. ин паҳлавони камарбанд сафед. меҳмонон хушомадед. бизнесиёш мерасем ки ман амихел ҳоло дубора ин паҳлавонон бо ҳам ҷамъ омаданд. Улуғбек акнун барои ҷуброн кардани камфаъоли худ кӯшиш мекунад. на довари марказ ишора мекунад. на ҳарчанд Улуғбек дар аввал камфаъол буд, ава баъдан пешсаф гардид. дубора ин паҳлавонони қадбаланд. Шерафкан ҳуҷум дорад пайваста. Улуғбек бошад, чун навбатҳои аввал худро аз маркази майдон канор мегирад. Маҳмадалӣ Мирзоев довари марказ чанд маротиба ин ҳолатро пай бурд. ава ба ҳар ҳол доварон то ҷое мехоҳанд ки гӯштин бубинанд ва партофтҳои зеборо, вагарна ҳолати огоҳӣ доданам аз эҳтимол дур нест барои ин паҳлавони камарбанд сафед. меҳмонон аз шаҳре ки Роғун, бародарои мо дигар хушбахт меҳмонои шаҳри Роғун хуш омадед. нури диду тоҷи сар барои иззати ҳурмати мардуми Роғун, меҳмонои Роғун ки дар ин боз Шерафкан дар шумо ҷонум нури диду тоҷи сар. Улуғбек ҳамоно худро як паҳло мегирад. каме даркун. бале, аввалин баъданро барои Улуғбек шояд довари марказ нишон дода бошад. барои бале Улуғбек паҳлавони камарбанд сафед ҳарчанд камфаъол буд, аммо дар давоми гӯштин як баданро соҳиб шуд. шояд ин барои Шерафкан акнун огоҳиро гирифт, ҳарчанд ки як бадан дорад. шояд баъд аз ин аваз Шерафкан
акнун барои ҷуброн кардани ин бадан тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ диҳад, аммо чун мебинем ҳеҷ имкон барои паҳлавон шерафкан Сардоров вақт ба анҷом мерасад. Ҳамин тариқ Улуғбек Раҳимов паҳлавони пироҳани кабуд ва камарбанди сафед муваффақ шуд. ҳоло дасти Улуғбекро баланд мебардонанд. акнун ҷуфти навбати паҳлавонони шинохта ҳастанд. дар гилеми рақами 2 паҳлавонони нав баромаданд. аниқтараш Саид Мухтор Расулов паҳлавоне ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷоизадор буд. ин паҳлавон бо пироҳани кабуд ва камарбанди кабуд мебарояд. Саид Мухтор Расулов ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалии куштини ҷудо аст. ин паҳлавони 73 кило қаблан дар вазни то 73 кило гӯштини ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистонро маърифӣ мекард. соли 2016 дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди гӯштини ҷудо муаллифи медали тилло буд. Саид Мухтор бисёр ҳам гӯштини хуб мегирад. мин ҷумла набарди ин паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида дар ноҳияи Данғара бар муқобили Азиз Рамазонов буд ки дар қисмати финалӣ ин мусобиқот гӯштин гирифта. дар деҳаи пӯшинги ноҳияи Данғара ин паҳлавони камарбанд кабуд хеле хуб дурахшида буд. ҳоло акнун Аббос дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳам як ҳолати хубро Саид Мухтор Расулов барои рақибро паҳло афтодан кӯшиш кард. ава ҳарчанд муваффақ нашуд, аммо чусту чолокӣ аз рӯи қадду қомат ва ҳамчунин дасту чангол аз рақиб фарқият дорад. маълум аст ки рақиби ӯ худро канор мегирад. чанд навбате ки аст аз ҳуҷумҳои пай дар пайи Саид Мухтор Расулов. ава пеш мегузарад Саид Мухтор Расулов. мардуми хеле зиёд шумора ҷамъ омаданд дар ин ҷо. дӯстони азиз, ҳудуди 20,000 нафар дар ҳамин варзишгоҳи марказии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар арафаи ҷашни Наврӯзи Аҷам дар гӯштини миллӣ ҷамъ омаданд. ҳоло мо баъд аз набарди Саид Мухтор Расулов ман онари паҳлавонони шинохта мин ҷумла Комрон Карликов ва Ҳақназар Назаровро хоҳем дид ки дар набарди вазни 90 кило ба майдон хоҳанд баромад. дар майдон дар вазни 100 килограмм 90 килограмм Гематзода Давлатзода. ҳоло Саид Мухтор ногуфта намонум бар бачаҳо бародарони азиз дар номи Саид Мухтор 500 сомон мебирад. кӯшишҳояш хуб аст. Саид Мухтор Расулов ин паҳлавони ҷавон ҳарчанд довар барои ишора кардани гӯштини онҳо дастфишонӣ мекунад. ин паҳлавони 75 кило дар гӯштини миллӣ дар вазни 80 кило баромад карда буд дар мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ ки дар наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе баргузор шуда буд. ҳоло Саид Мухтор барои ҳуҷум кардан омода аст.
هیچ یک عمل سعید مختار با رقیبش امتیازآور نیست، هرچند کوشش است اما امتیاز کامل رو ما هنوز ندیده ایم. در حالتی درو دراز دوام کردن، پس داور مجبور میگرده که یک فعالی رو نگاه کند. باید داور هم خلاصه خود رو برورد. حتی یک آگاهی میتواند که حالت رو عوض کند. اکنون دوستانی عزیز، اگر وقت به انجام میرسد، حالا اکنون کامران کارلیکوف با حق نظر نظرف گوشتین میگیرد. در آنجا بله سعید مختار رسولوف. انا اکنون دوستانی عزیز بعد از نبرد سعید مختار رسولوف، حالا حق نظر نظرف را با کامران کارلیکوف میبینیم. بر مقابل یکی از پهلوان شناخته کامران کارلیکوف. شهرک ایسور پهلوانش حق نظر نظرف است، پیراهن سفید، کمربند سفید است. کامران کارلیکوف پهلوان است که در گشتین سامبو هنر نمایی کرده است. حالا اکنون مکتب گشتین جودو بر مقابل مکتب گشتین سامبو مبارزه میبرد. کامران کارلیکوف با حق نظر نظرف. حق نظر نظرف، کامران کارلیکوف دستو گریبانی حق نظر نظرف رو داشته است. حق نظر نظرف در مسابقه جمهوریوی از دست یکی از پهلوانان حیدر اکابر خوجا شکست خورده بود برای برآمدن به قسمت های نهایی. حالا نبرد پهلوانان شناخته میانی هم با جد و جهد آغاز گشته است. حق نظر گریبانی رقیب را کامران انیقترش رها نمیکند. این پهلوانی ناحیه یمن. حالا داور کنجی اعتراض دارد با چنین شکل گشتین گرفتن برای هر دو آگاهی دهد. بله هر دو خوب قبول میکنن آگاهی را، اما این معنای آن را دارد که گشتین نمیگیرن. آنها باید نه تکیه با تجربه غنی بله گشتین گیرن. اوه کامران کارلیکوف حق نظر حق نظر نظرف هجوم میکند. کامران کارلیکوف فاصله را دور گرفته است. اوه کامران کارلیکوف خود سر کتف. حق نظر نظرف هم کامران برای پیدا کردن کمربند رقیب هجوم کرده است. حق نظر کامران را از مرکز میدان بیرون میکند. اینها بسیار حالا درو دراز هر دو هم گریبان و کمربند میقپند.
دوباره این پهلوانان شناخته دست به گریبان میشن. اقنظر نظرов کامرون داشته است. اوه در اینجا کامرون کوشش میکرد برای سر کتف کردن. وقت ادارو دراز دوام میکند و اینجا فعال پهلوانان رو تا هنوز داور مرکز هم معین نکرده است. یکی رو فعال و دیگری رو کم فعال. کامرون کارلیکوف رو کم فعال میسابد داور مرکز. اکنون اقنظر نظرов شاید این پهلوانان در غضب باید. کامرون کارلیکوف بسیار هم خوب هجوم کرد. بعد از یک آگاهی گرفتن الکی فهمید است که در حالت گشتی نگرفتن، پس با چنین نتیجه او رو به باخت دارد. توکل رو اختیار میکند کامرون کارلیکوف. و اقنظر نظرов از توکل کامرون هم هراس ندارد، برعکس مقابل او اصول ها را به کار می انا اکنون نه داور مرکز حالا اشاره دارد که استعدازه پهلوان مغولستان باشد که با یک برد الکی انتظاری برآمد بر تاتمی است بر مقابل فیروز. اما کامرون کارلیکوف با اقنظر نظرов باشد همانو کار را رنگین نمیکنند. این پهلوانان شناخته هنر یکدیگر را خوب میدانند و فقط پای هم دست و گریبان میقبند، اما عمل نیست که در اینجا شایسته تحسین باشد. داور هم از این نگران است. حالا شاید اقنظر نظرов را آگاهی نشان دهد. اوه تنبه الکی آگاهی رو داده بوده است. حالا اقنظر را ببینید اکنون برای هجوم کردن کامرون کارلیکوف باشد در دفاع خوب بود. حالا اقنظر در غضب آمده است. الکی او میداند که این آگاهی آخران او را به باخت روبرو میکند در حالتی اگر فعال نشدن. توکل را هم پیشا میکند. اما کامرون کارلیکوف باشد استوارانه گشتین را با سود خیش به پیش میبرد. دوباره کامرون اقنظر آفرین بسیار یک حالت عجیب. بدن را برای اقنظر نظرов داور مرکز نشان میدهد. بعضا مخلصان اعتراض میکنند که این بدن نبود نیست. بله دوباره این بدن را بگیرن، هرچند بسیار هم عملی نیک از جانب اقنظر نظرов بسیار با سرعت بلند اجرا کرد. دو داور کنجی اعتراض کردند، یعنی بی‌طرف بودند. فقط اقنظر نظرов باز فعال می شود. ببینید کامرون کارلیکوف رو میخواهد از مرکزی میدان برد و این یک لحظه دیگر این نوبت چی؟ بله این نوبت اکنون میدهم برای اقنظر نظرov. اکنون کامرون کارلیکوف رو به باخت دارد دوستان عزیز. دو کوششی اقنظر نظرov اکنون نتیجه میدهد. آخران کوشش پیشترش هم خوب بود. نه سالا آرام است. اکنون وقت به انجام میرسد و کامرون کارلیکوف شکست میخورد. اقنظر نظرov فیروز میشود. هرچند کامرون کارلیکوف اعتراض دارد که این آخران پرتافت نه با سود کار بود برای اقنظر نظرov. بله کامرون کارلیکوف باشد روی گلیم گشتنگیری خود را با پشت پرتافته است. قسمتی از میدان شاید او را طرفداری کند برای نفتیدن، اما اقنظر نظرov بالاخره پیروزی شد و به دور منبع راه یافت. این وزن 90 کیلو است. حالا دوستان عزیز اکنون پهلوان مغول رو میبینیم. پهلوان مغول خیشیک بایر است. پهلوان است که پیراهن سفید همیشه به بر میکند و کمربند سیاه دارد. این نوبت ایدرov است. پهلوان ناحیه یوان رقیبی او بایر ببینید چست و چالاکانه پهلوان ناحیه یوان را باز هم در حالت ناگوار قرار داده است. خیشیک بایر
Акишик Баяр акнун дар муқобили Хайдаров паҳлавони Овонӣ кӯшишро дорад. Оҳо, паҳлавони муғул оҷум мекунад пайваста. Дидед акнун як паҳлавоне ки аз инҷо омадааст, паҳлавони муғул Муғулистон. ҳоло акнун Акишик Баяр ҳоло акнун фосиларо дур гирифт. Аллакай дар кард ки Айдаров ҳам кӯшиш дорад. ҳоло Хайдаров бар муқобили Баяр кор рангин намешавад. ҳоло бубинед Хайдаров ҳам ҳуҷум мекунад. Баяр хиши дар ҳолати ҳуҷум аст. ин паҳлавони муғул ҳаракат мешинад, аммо кораш рангин намешавад. Айдаров инро дар кард. паҳлавони ноҳияи Овон аз ҳуҷумҳои пайвастаи Баяр огоҳ аст. ин Баяре ки бо чашми акам паҳлавононро назар меафканданд. ҳоло акнун рӯ ба пирӯзӣ дорад чанд навбат. Аллакай чусту чолокӣ паҳлавони муғул афзалият дорад. Хайдаров бояд ҷуброн кунад аз бохти ҳамватани мо. На, довари марказ ҳоло истед мегӯяд шояд паҳлавони муғул дар ҷустуҷӯ аст барои афтодани рақиб, аммо бояд фаолро Баяр анакнун Хайдаров дар ҳуҷум аст. Баяр бошад худро канор мегирад. довари марказ истед садо мекунад. ҳоло камфаъолии паҳлавони муғулро ҳам шояд довари марказ эҳсос кард. аввалин огоҳиро барои ӯ нишон дод. Баяр акнун рӯ ба бохт дорад бо огоҳие ки нишон доданд. ҳоло дасту чанголи паҳлавони тоҷик Хайдаров ҳам барои ҳуҷум кардан омода аст. Баяр бошад аз нияти Айдаров аллакай дар кардааст ва бо диққат гӯштин мегирад. бубинед, оҳо, анакнун бубинед Баярро. Баяр акнун Хайдаровро як навбат Баяр кори Хайдаров ҳамро мушкилтар кард. оҳо, ҳолати фосилаи наздиктарин. Баяр Айдаров акнун ҳарос дорад. ҳоло Баяр кӯшишҳои зиёдтарро ба анҷом додане аст. оҳо, Хайдаров ҳам кӯшиш мекунад ба қадри оҳо, бубинед акнун паҳлуро мере. оҳо, ин Баяр корро бадтар мекунад барои паҳлавонон. оҳо, акнун вазари ҳалол ҳисоб намешавад. оҳо, Хайдаров ҳам акнун дигар корро ба ҳамин шакл набарад, аммо бояд эҳтиёт ҳам кунад. ҳоло бубинед Баяр бошад худро канор мегирад аз ғазаби Хайдаров аллакай. оҳо, дубора, оҳо,
این پهلو بود یا بعداً باز برای بایر. باور کنید کسی تا این لحظه انتظار نبود که این پهلوان مغول به این مرحله می رسد. حالا حیدرов رو به ننگ و ناموس آورده است آناری بایر. من نمیدونم بایر تو کجا دستاوردهای ورزشی دارد، اما این پهلوانانی که تصادفاً آوردن خیلی تصادفی هم نبوده است. پهلوانان مغول در گشتن جودو از تاریخ گشتن ملی، اگر گشتن جودو نظر افکنیم، دستاوردهای بزرگی ورزشی را در نمود گشتن جودو نشان دادند. همچنین در نمود سامبو پهلوانان مغول هم عنوان قهرمان جهان دارند، هم در آسیا خیلی خوب هستند. وقت به انجام رسد. حالا اکنون این پهلوان خشیک بایر با دست آورد و به مرحله نوبتی راه یافت. حالا دوستان عزیز، این پهلوانی که کمربند سیاه قد و بلند دارد در گشتن جودو میانی نوجوانان آنراش خیلی شایسته بود. در جام اروپا، در جام آسیا در گشتن جودو جایزه‌دار و برنده مدال طلایی مسابقه های بین المللی ترکیه محسوب می شود. امام علی باشد. لطیپوف پهلوان ناحیه یوان است. حالا قد و قامت بلند این پهلوانی کمربند سیاه در جستجوی رقیب است. از کلوب ورزشی اکانی گرد پهلوانانی که در آنجا برادران قوتفا مشق میگیرند. تالار گانی گرگ از جایی که برادران قوتفا مشق ورزی میکنند، یعنی جایی که مکانی که پهلوان پرور است. و حالا امام رضا انورزاده هم از آنجا برآمده. برای امام علی لطیپوف اولین آگاهی را نشان داد. داور مرکز محمد علی میرزایف و شاید گشتی نکنون شور و شوقش زیاد گردد. امام رضا انورزاده باشد. از چند نوبت دست و چنگال یکدیگر را پیدا کردن خواستند. اوه، حالا آواز اکنون مرکب تر می شود. امام رضا حالا هجوم میکند. امام علی لطیپوف باشد پهلوانی ناحیه یوان خود را کنار میگیرد. هرچند که امام علی با وجود این با قد و بست بلند امام رضا مبارزه میبرد، اما امام رضا امام علی لطیپوف امام رضا از این وضع مرکب باید خود را هم کنار گیرد و برعکس حال هجوم کند. پهلوان است که میان بزرگسالان اکنون نو گشتین میگیرد. امام رضا قبلا میان جوانان و نوجوانان گشتین میگرفت. حالا لحظه برای کمربند اصلاح کردن داور مرکز برای آنها مهلت داد.
эмомалӣ латипов وزن 80 کیلوگرم جلوگو камарбанди худро ҳам ислоҳ кард مفرد گورستانی بدخشان ва ба ایرج شهری دوشنبه набард мебарояд. اوه эмомалӣ латипов камарбанди эмомризоро хуб дошта буд. ава ӯро қувва лозим буд то ин ки усулеро ба кор барад. Аммо эмомризо ҳоло дар ин ҷо бо як огоҳи рақиб ба даври минбаъда роҳ ёфт ва ба қисмати навбатӣ бо баромад аст. انوارزاده امامزاده خوش بها داد انوارزاده